Greeting bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Angihambe ngedwa, ngihamba nomprofeti. Namhlanje nje funa sibheke into ebalulekile empilweni yensindiso. Sifuna sibheke indaba ye-deception. Sifuna to avoid deception in the last days. Over to you, my prophet. Ngiyabingelela futhi bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Umprofeti Vuyo ngaphambi bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele bonke abalaleli ngibabukele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We are talking about a very sensitive topic. Yeah, because it's the topic enganakwa in our last days. Ngoba njengoba siphila nje ensukwini zokugcina, siphila vele ensukwini la abantu bekhohliswa khona. And we must alert the church. Ngoba uma ibandla lingavulekanga amehlo, sizothola ibandla selilahlekile. Ekugcineni bese masibuya inkosi yethu Jesu izolanda ibandla or ezolanda umakoti, kuzothola le ibandla lingekho ready because of the deception ekhona in our days. Yeah. And into oqala kumele siyazi bazalwane ukuthi we are living bazalwane in a perilous times. Mangikhuluma ngama perilous times ngikhuluma ukuthi in difficult times. Yeah, ikhathi ezinzima. Hallelujah. So angesiye deeper okwamanje ngayo leyo topic bazalwane le ama perilous times because I topic nanje ebroad on its own. But ke sikhuluma ngendaba ye deception ukuthi I avoid kanjani deception. Yeah, bazalwane ngifuna nibheke bazalwane ukuthi kuze ibandla lingalahlekiswa and nokuthi sazi ukuthi simephi singabazalwane kumele sibe abazalwane abalazi izwi because the weapon esingakwazi ukuthi bazalwane si defeat lo moya we deception izwi ayike. Okay. So we need the word. Umzalwane onganazwi cannot discern because ngisho ukuthi bazalwane according to my understanding and perception ukuthi the highest discernment of them all is the word of God. Yeah. Yilo izwi elikwazi ukuhlaba lehlukanise lihlolisise. Lisho njalo izwi lapha encwadini yama-Efesu liyasho ukuthi liyahlaba lihlukanise imicabango nemizindlo. So izwi laNkulunkulu yile elikwazi ukuhlolisisa even nokujulileyo. So la amehla abantu angaboni khona yila izwi laNkulunkulu lingene livele lipenetrate khona livele lihlolisise izinto ezicashile. Because the same people abantu abazosilahlekisa in our days akusi abantu abazosilahlekisa ngeQuran. Angeke basilahleke ngeQuran. Basebenzisa the very same Bible that you are using. The prophets that we have in our days, the false prophets, the false apostles, the false teachers. Oh my God. Baba khona in our days. Baba basebenzisa the very same Bible. And you'll be amazed ukuthi ubhalile uJohn, I think it's 1 John if I'm not mistaken. Ubhalile ngapho ukuthi baba phuma la kithi and bazophuma kithi. Bazoqala kithi kodwa bazophuma kithi. And ngale ndlela sizobabona ngayo ukuthi kahle they never belong to us. Babona bazophuma kithi. LiBhayibheli baba nomoya kaMphiki Kristu. Banomoya kaMphiki Kristu. Okwamanje baba bayakhonza nathi bafellowshipa nathi baba bashaya nathi izilimi baprofeta nathi. So ngamagama benzani mabenza njalo bafunda indlela zethu so that when they go out baba benza benza icopy yalento esiyenzayo. So when they go out beyokwenza izinto zabo bephuma kithi baba bazovele baba
benze ibandla libe familiar because they know ukuthi abazalwane be fellowship kanjani. Yabona, so bazokwenza by all means ukuthi la bekhona la be fellowship khona nawo be fellowship ngomoya kaSathane nomoya kaMphiki Kristu bazokwenza the very same things that were done kumabandla enza kahle kumabandla ahamba noNkulunkulu because baqala nje ebandleni ngoba uSathane ugcoke nje manje isikhumba semvu kodwa sizovela isikhathi la evela khona empisi. Oh my God, yila khona abazalwane bezolahleka khona if they are not fully equipped by the word. So sisesikhathini esinzima kakhulu ngoba abazalwane abaningi bashunyezwa kakhulu ngama prosperity, bashunyezwa kakhulu ngokuthi bazophumelela ukuthi izitha zabo zizofa, yonke lento leyo yonke lento ekwazi ukuthokozisa abazalwane eyenza umoya omzalwane ajabule mama isenkonzweni ukuthi izitha zami zizofa. Yabona zonke lezi zinto lezo zonke lezi zinto entertain abazalwane ngoba liyasho neBhayibheli ukuthi ensukwini zokugcina abantu bayifunela abafundisi abashumela according to the itching of their ears. So yeah lokho kufuna indlebe zabo bazofuna ukushunyayezwa lokho kufuna indlebe za hayi lokho kufuna uNkulunkulu. So in our days bazalwane aba prophet bamanga or laba bazolahlekisa ibandla bazoshumayeza lokho abantu abakufunayo. But abantu ababizwe uNkulunkulu bazoshumayela the heart of God. Whether inhliziyo yaNkulunkulu iyalimaza bazalwane kodwa ilimaza ikuseqinisweni. Ikulimaza bazalwane ikusabazana ebungcoleni. Hallelujah. Ngiyazi bazalwane ukuthi bazalwane iqiniso alikho mnandi mama likushaya liyababa. Kodwa bazalwane mama ungabheka bazalwane ayikho medicine ephilisayo ethi my test kamnandi. So in our days bazalwane if we are not fully equipped by the word of God, I'm telling you the church will be deceived. The church will go astray because they are not fully equipped by the word of God. So if usifune ubona ibandla lilihamba ngondlela kaNkulunkulu lingalahleki memele ibandla lifundiswe kube nezifundiso mele ibandla lithola izifundiso laziswe ukuthi ubani uKristu isuwaphi ministry kaKristu why uKristu ezile emhlabeni. So ababavezela ukuthi nabo bawobani kuyu Kristu nefa ababekelwe lona kuyu Kristu. Hello ngoba yonke into bazana uma siyenza singekho kuyu Kristu then asenze lento uNkulunkulu asibizele yona. So yonke into bazana emele siyenze sibe siphakamisa uKristu ngoba uKristu wathi esemhlabeni eshumela ivangeli waphakamisa ubaba. So thina mele siphakamisa uKristu aphakamisa ubaba. Hello so injalo lento bazalwane sizokwenza izinto ezizophakamisa thina. Then bazalwane it's the first step away from the truth. That's where umoya we deception uthola indlela yokungena even nakithi abantu abashumela iqiniso. So ibazalwane we will neglect the truth bazalwane singasabatshela abantu iqiniso ngesimanga sokuthi bazalwane siyasaba ukuthi sizolahlekela abazalwane then bazalwane asenze zona. Hallelujah. Ngoba bazalwane siphila esikhathini la abazalwane even bazalwane abafundisi they are compromising a lot with the truth. Hallelujah. Ngoba sinikiwe ivangeli leqiniso bazalwane. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uthi uJesu mayikhuluma kahle uthi nyawulazi iqiniso futhi iqiniso liyakunikhulula. So abantu baboshiwe nje namhlanje ukuthi bancishwe the highest level of discernment, the word. Hallelujah. So kuza abantu bakhululeke bazalwane they need to be fed by the word. Hallelujah. So when they are fed bazalwane with the word bazalwane I'm telling you bazalwane kuba lulu ukuthi bawubone umoya kaPhili Kristu sesedeni. So before bazalwane sizokwazi ukuhlola imimoya bazalwane engasi yaNkulunkulu before sihlola even ngomoya mele siqale sihlole ezwini ukuthi lento abayenzayo ingabe ikhona ezwini yini ingabe yafakazela yini nezwi lento abayenzayo. So if bazalwane kuya correspond then sizohamba nayo but bazalwane if correspond then ask us. So if kuyashayisana nezwi asikwazi ukuyithatha lento abayisho. Hallelujah. Because kunezifundiso ekhona namhlanje bazalwane ngoba liyasho neBhayibheli but sizongena kahle mama asesinabisa le ndaba sizongena kahle ngoba iBhayibheli lasho bazalwane ukuthi nesinsukwini zokugcina kuba nabafundisi abashumayela or abafundisa ifundiso zamademoni.
kusho ukuthi namademon aneyifundiswa. So if ibandla alifundiswa abazalwane, I'm telling you, bazofika abaprofeti bamanga, bafika abafundisi bamanga, bafika abapostoli bamanga, bafika abafundisi bamanga. They will deceive the church because the church is not equipped by the word. And the abantu bazalwane, they will come by the same word, the same Bible that we are using, and they will deceive the church. So if bazalwane izwe asihlomisi ngezwe, I'm telling you, sisenkingeni in the last days. Yeah. Prophet, umbuzo wami nje owodwa nje. Okay, nangu man of God yafika. Njengoba sithi mele mhlawumbe wazi izwi ne. Nonke mayifika ikhotha neBhayibheli leli ivesi esilaziyo. Shimeza ngevesi esilaziyo nje futhi ayikho into errong ngale vesi ashimeza kodwa umoya wakhe awukho right. How to discern that person? Okay. Yazi ngifuna ukuthi sibhekeke ukuthi bazana nanoba izwi li right, because njengoba ngisho bazalwane ukuthi ma udeceive angeke udeceive bazalwane ngento engaphandle kwezwi, udeceive ngalo izwi. Memele understand na into bazalwane, iBhayibheli in the book of Matthew chapter 4 uJesu owahola umoya ongcwele ehlana ukuba yolinga. Then after ekulingweni ngakhe mayiqeda bazalwane ifasting yakhe, ithi iBhayibheli ke bazalwane uSathane wafika. uSathane wavela umkhothela lesi very same word. Ukhombisa bazalwane ukuthi uSathane hayi ukuthakalaza izwi yalazi. And uyayazi imibhalo ukuthi ithini ngayo uKristu. So njengoba ebezile nje ezothi kuKristu, if uyindodana kaNkulunkulu, tshintsha lamatshe wenza isingo. uSathane uyazi ukuthi indodana yomuntu izobonakala kanjani. So manje ebezo test amanzi ukuthi ingabe uye yini lo Kristu ekuthe uzofika. Ingabe uye lo Messiah bekuthe uzofika. So umtesta ngani? Umtesta ngizwi. So nayo into bazana ezokwenza ukuthi bazana abantu bakwazi ukuthi babone ukuthi whether the spirit is of God or not. Ukuthi bazalwane bakwazi ukuhlola the thoughts and intentions. Because zikhona izinto eziimplementwayo, zi-implemento ngezwi kodwa zikuswaba ekulahlweni. So if bazalwane kufika umuntu engishumayeza ngezwi kodwa lento angishumayeza yona ingisebhubheni, kodwa kumele si-check ukuthi ahlale njengoba ngikhothelwa lezwi or njengoba ngifundiswa lesi sifundiso singisaphi, sipromota ini. So izwi yilo lona kodwa izwi lipromota ini. Because ifundiso zikhona zona ziningi ifundiso, ngoba kukhona ifundiso zamademoni, khona ifundiso zabantu lokho kubizwa ukuthi iphilosophy. Ifundiso zabantu bakhona abanye ifundiso zikaKristu. So lokho akufani, zonke ifundiso kodwa bazana akusizo zonke eziholela umuntu bazana entandweni kaNkulunkulu. So lama philosophy bazalwane yile ifundiso bazana ukwazi ukuthi ukhule ngaze ekhaya. Uthiwa obaba omkhulu basifundisa ukuthi nokuthi la ekhaya wonke umfana kumele enze sona. So uyabona ukuthi bazana emakhaya amaningi bazana yakhiwa lento bazana yakhiwe ngesifundiso. So uyabona ukuthi bazana kunzima nokuthi utshintshe umuntu bazalwane ojulile emasikweni. Uyabona kunzima ukuthi umtshintshe lo muntu lo ngenxa ukuthi bazana ugxilile esifundisweni, ngoba isifundiso asihambi sonke ukuthi asihamba nomoya. Sihamba nomoya isifundiso. That's one thing you have to know bazalwane ukuthi isifundiso si dangerous ngaleyo ndlela ukuthi bazalwane asihambi sisodwa nje bazalwane kodwa sihamba nomoya. Into eyenza ukuthi bazalwane i-deception ibe critical nowadays. Ukuthi bazalwane lele ifundiso efundiswayo kumele sihlolisise ukuthi bazalwane zisiholelaphi, ngoba akusilo lonke izwi elisiholela eqinisweni. Ngoba liyasho iBhayibheli ukuthi bazalwane bazosho ukuthi inkosi kodwa angeke babone umbuso wezulu. Yabona usho ukuthi khona abantu bazalwane abathi sindisiwe kodwa they will continue to deceive. So bazalwane lo bazalwane kuyothatha bazalwane the highest level of discernment. You have to know the word. Because babaningi bayile emaBhayibheli school, baningi bazalwane babafundile theology, and they will break bazo breakela lona izwi bakulandela i-background. That's good. But if
izwi oshumayeza lona alisise entwandeni kaNkulunkulu. And if your motives of giving us the word ukuthi sikunikeza udumo or sikwazi ukuthi ukwazi ukubreak kangakanani izwi, then it's another step to deception. Because manje usenza ukuthi si recognize wena kakhulu more than lo othi wena uyamshumayela kithi. Yabona, so mawusinyeza isifundiso kanti awusasinikezi umnikazi wesifundiso, so sinikeza wena, then that's another part of deception. So if sizofundisa abantu or sizothola ifundiso egcineni bazana ezizo compliment ukuthi abantu abasifundisayo babafundisa powerful kangakanani, then bazalwane memele sazi ukuthi seseduze nathi ukuthi silahleke. Because zonke ifundiso bazalwane memele zinikeze bazalwane uNkulunkulu udumo, memele zilethe udumo kuKristu, memele bazalwane sisingambula omunye umuntu bazalwane kodwa umuntu omele akhazimulise uKristu. So if bazalwane isifundiso sinikeza sona asimambula uKristu, then asikwazi ukuyithatha into efela kubo. Prophet, sabonga kakhulu for your time. Athi namagama akho ogcina nje kwabantu abasekhaya nje abasindisiwe nabanye nje abafuna ukwazi nje about the topic. Bazalwane, nayi bazalwane into engifuna ukuyisho ke bazalwane sisifala. You have to be careful bazalwane. Ngisho nasemabandlenini kuwo bazalwane, I don't care how much you love your pastor, I don't care how much you love your church, but if you're gonna compromise ngeqiniso, ubulazi iqiniso, uyibone impawu zongahambi kahle noKristu, then if you tend to compromise, but kuyasitshela bazalwane ukuthi when you are not ready to be raptured. So umoya wa deception uzoshaya bazalwane in our days if asiqapheli izinto esimamelayo, if asiqapheli izinto esizizwayo. Ngoba bazalwane in the last days angasideceive abantu abasedeni, so deceive abantu bazalwane who are preaching the very same gospel you are preaching. So be careful. If inkosi ikuvezela imbono, ask even deeper. And if you are born with you are not comfortable enough, just make sure bazalwane ukuthi uNkulunkulu is there to confirm ukuthi lento ezwayiyo yini, then uNkulunkulu uzokunikeza i-direction. So we are living in the last days bazalwane, ikhathi ezinzima kakhulu esiphila kuzo. So be careful ukuthi uzwane ngendlebe zakho, futhi ugade umoya wakho ukuthi ufidwane, because lento oyifita ingane namhlanje ingayi-aborta, lento oyifita ingane namhlanje ingayikhulisa. So be mindful ukuthi ufakane emoyeni wakho. Amen. Sabonga kakhulu mprofethi ukuthi isikhathi sakho nje uze la kule podcast yethu nje asithatha kancane lokho kufika kwakho, sicela nje sithandaze sivale inkonzo sibusele kuye uNkulunkulu. Abawethu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu siyabonga moya ongcwele ukuthi uNkulunkulu onamandla ngosifundise ngedeception, uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu wethu ongcwele siyathandaza ukuthi uNkulunkulu ongcwele uqhubeke uvula amehlo ethu, indlebe yethu ukuthi siqhubeke sikwazi ukuhlola ngegama Jesu Nazaretha. Amen. Amen. Sabonga kakhulu babukeli, in Jesus name, amen. Amen.